بولتنا کردی جوریت نیوز یه بار باش تماشاوان هجه و دست پیکده سرنوچه یه پگه بسر باجروک سلوک و دچه و لحسک ولاتی جه ترسا داعش خانیین خود فروشن لگندوار ادلب و حمسه فروکین رژیم و ایران سویلان توباران دکن و ریخستنا مروفاهی دی بیجه کلیل سوری تانها 203,000 سوری کشتیه لآمد تقین و پکک گفان لترکیه دخه و دمرتاش دبیجه اردوغان و داود اغلو لبندانه که شر لهندرچیه ببه. لانیا تلابیه ده شروان یکینین پاراسنا گلیه پگه گنده مال حاک و 4 کیلومتران دوری باجروک سلوگیه به دست ریخستنا داعش درخستن. لگوری زانیاری نوچگیهان اوریت نیوز که یه پگه گنده مال ها 1.4 کیلومتران دوری باجروک سلوگ کنترل کردن و بر باجروک سلوگ و پیشوا دچن. باجروک سلوگ ناوندک استراتژی داعشه و لوی دوره که اگر جالی هزن کردی و ورا کنترل کردن و دمه ریل جبو پیشکش کردن آن کنترل کردن تلعیبیه دیجی خوش دبه. هر وها شروانین یا پگه گنده امتلال جی که 45 کیلومتران دکوه روج آوای باجروک مبروکه جی دست داعش درخست. ده شردا لگندا 11 جنازه چکدارن داعش و گلک چک و جبلخانه کتن دستین شروانین یا پگه. بله تماشاوان هجا جبو هرگولی میترم نهابر خوابدن باجروک مبروک یکونی زیکی باجار سلوک دکوه و جبادرین چگیهان ما اکرم صالح لگل میان. اکرم چه هرگولین زیده بهتر هنه شروانین یا پگه نیزیکی باجروک سلوک دبن؟ بله فرباش شرو پشتون گران الجندوار سریع کانیه بتایبت الباشور بعالیه روش آوای سریع کانیه بردوام من آنها یقینی پاراستنا کل کاری بو جندوار کتار ایگو 3 کیلومتراتین نزدیکی جندوار نزدیکی باجارو که سلو که تفه کاری بو بی گندی برزگار بکه هر وهای فجأة دخوات پلان او گو درباز ده باجارو سلوک کچم کی گو کاری و کاری به درباز و باجار سلوک و کاری به تل ابيض ضيف تفاهی دور پیش بکه آنها گندوار آنا باجارو سلوک اجدا آلیاوه هاتیه دور پیش کردن و گوری آگاهی ما گو تکلیم وکیتین پاراسنا گره گو آنها چکدارن داعش بعالیه و جنوری ترکی ترافن هر وهاجی هن آماده کاری داعش هنه گو اتومبیل خطاقین اندام خطاقین بشینه بعالیه خطا پیشی آنیا شده بعالیه یکینین پاراستنا گلده گو یکینین پاراستنا گل گو کاری بون دو ترومبیلا بروخینین یک جه کمیونک بو یک جه اتومبیلک بشه هوندای بو هلوها الجوري آگاهی ما چکدار داعش دگند الهلا بری گند سلوکه و کوجبر دکه انگو و بصورت خوازه گلوا خوا تبلی بکر دو گند مال حور زله و جلش و مثلين افجي 4 كيلومتر نزيكي گندوار سلوكه اتكفن هات رزگار کرن جهلا یقینین پاراستنا قلبه وصاجي فروق الكولسيون انا دولتي برولك جلكي گرنگ ليزنها ان چه گرك هبه يعني چه تفگرك هبه اجاليه چقدارين داعش و دوی کلی که دا واتو ببارند که نمازه ترومبیلین ایگو جاليه سلوك بدرت كفن جبر مطرفيا او اوتومبيل خطاقين بن بله اکرم لوی باره متخواست ناس بکره هفریزیه دناف برا یا پگه و فروکین جنگی ناف دولتی جی گله کی خورد بونه لوی انیه لالی کی دم متخواست ناس بکره گلو لحسک لناف باجیت شد قومه گلو تاگهین زیده جلباته هنا بله عبدو الباجار حسك افك دروجات دوامين اسيامين روش آرامه ت مترسي انها تنيه هزن رژیم کاریبون گو داعش هزن داعش وگرینن دواره پانوراما بصینن هروها او حتى يا تبنا فكرن حتى احداث قريب وفقرين چونكي گو بشتي گو هزن داعش كربون
هر وها جیت الگوری تکلیم یکینین پاراسنا گل آن حتی بجداری وی شری نبونه چمکی او گریدای برجیم بر چمکی گوشرکی گریدای نظر رژیم و داعش ده بنگوانی یکینین پاراسنا گل گو تبلی وی شری ببلی آنها تا آنها تو آگاهی تنم گل یپک تبلی وی شری ببل اکرم صالح نوچگیهان اوریت نیوز کوتش باجار مبروک لگل مبو گلکس پاس لهرما حسکی وجبر توپاران فروکین رژیم سوری به سر باجار شدادی و نیزی 14 کس سیویل بون قربانی پشتی توپاران باجار شدادی فروکین رژیم بر خودان باجارو که صباح الخیر و لورجی هجمارک دور توپاران کرن و در انجام دا هجمارک کس لورجی بون قربانی تیزانین کو بری هفته کجی فروکین رژیم باجار شدادی توپاران کربو و نیزی که 100 کسی ببو قربانی لباجار حسكي ولاتين جبر روش أولاهية وبلنغازية خانيا خود فروشن لبازار كرينو فروتانجي لسردا سكنية هروسا دچك وروش أولاهية يا باجار حسكي خراب تردبه چمكي لباشوري وي باجاري شركي گراندنا ورا چكدارن داعش و هيزن سوري دا دركتية هرچه خاص هيزن كردي تولي شر نبونجي لگلک جاران توپ و آگرین شر داعش و رژیم سوری دست پیکا ناوا باجر دبه جبر ویجی ولاتی خوانی و مالین خود فروشن و جبر بارکن لگوری کو بازرگانان کرین و فروتان خانیان دبیجن جبر شر و آلوزیا بازار کرین و فروتان جی نمایا و سکنیه آلیکارین جه اوروپا دگهیجن حسکه و لسر بریندارین کمکوژیا نوروز تینا بلاف کرن و چه گیهان من لحسکه را گیهاند که 4000 یورو جه آلمانیا هاتبو شاندن جبو آلیکاریا بریندارین کمکوژیا نوروز حسکه اف کمپانی جه انجام آهنگا کج آلی هنرمند شوان پرور را هاتبو دارخستن دا که آلیکاری بریا و آگهنگه را لسر بریندارین حسکه بلاف بن نوچه گیهانه ما دیار کرد که او آلیکاری دریا کمیته کار و بارین سربخوا لطاقه مفتی هاتبو بلاف کرن. ام وک کمیته کار و بار یا سربخوا لطاقه مفتی ام به حملات ایغاتی رابونه و اف حمله هانه به آلیکاریا کسی منی اوروپا و پیجداریا شوان پرور او جیتید آلیکار بود به حمله ده بقیمت خو اف حمله هانه هاتی جبو کسی منی بریندار تاني اي وقت بيجي انا حتى انا وقت بيجي معالجه خد كن وتندرسيا خد كن وبقيمتي خو اب اليكاري بقيمتي خو دوره 4500 يورو ما قلوبان تري سوري دكي مليون ودصد وحشتي حزار مل شست وچار بریندار بلاکر شر کل در دوره باجار حسکه چیدره به تایبت پفشونین رژیم و داعش لباشوری باجر باندورا خواه لسر ولاتین سیویل دکه وجه انجام گلک ولاتی پنابر دبن شروعین بهتر دوی را پرسینه دا والله دوره حسكي تشكي مستقر تنايه واف قرميل وتقينا شي دبه كس تشكي ناخذ استي عالمي ده عالم يبرولو بنابر دبه وضربه ويعني كسي زاني با انه تشتك تنايه كجمال خدنات كتون الرفيا عالم قلكي دطرسين قذيفه بين تاغي ما كردايا جبو ولو عالم قال لك جواناك وجبر دبن تناسير سياري وانات هننه بشف قومي ام نوير دركبن كامي تشلو دركبن بس سياري متهننه مش خرج انا برافين تشيتر ام خوانا مرتاح خيو خاصه حرام مفتي لين وقف قذيفانات ما وعالم دهجرين ومساري بيرا وزارو ومساري بيجي يعني حياه خوا بسري ام تيرانا كمان وقرمينه وبخذ يعني جانا نانتون جانا ومسار بيجي كهرباء قد بسرمه يعني عم قال لك ايه حالي خراب عالم قال لك صامت يعني عافيه جوار نرفيان وهنا كان طبعا ظروف اندهيلنج برافين شيء يعني حاله تشكي خيال كنا يعني غامض يعني عم تخازن يقدر كيف علامه كيف واضح كا شهي الحسكي خركي ما درفين درن عمودي درن قامجو درن قنداجا خانياش خور كريت كن باجار حسيشا فالابويه هيفيو رجاء ماج بارتي مني ايغو چون كردستان عراقي بارتي مني فيكيج بيدا بارتي انا كسا قول هف بين جيشك خورچيكن هيزك خورچي بكن هفدو بين جو اف خركي غوفان هاونا داوي ما وان دحد وان بسكينين
قذيفتين دورة حسكت كفن والمد كفن أبقشي بشارون إيه نظامين نايد عشن المفتيد كفن نايد عشن هك داعش دافيجي جي أو ديدي أو دعما واندك دعما قندل دورة حسكت دعما وان شيكا دك حتى نجي قذيفة دافيجن ما يعني أفيزيك شيء بخدي كس نظام بيش سبب تقين شيء بقرمين شيء بيجين والله بغافن وداعش هذا داعش شيء نظام بعبع شيء أمنا ما زال يعني ملت نسر خد سرزارو خد سرزارو دقرين زارو لكن قربان زارو خد رافين فروکین هف پیمان 11 اپراسیون لدیجی بارگهن رخصتنا داعش لحریم جزیره پیکانین نافند راگی هاندنه یا یکینین پاراسنا گلیه پگه لسر روپلا خویا تایبت آ فیسبوک ایرو ده حزیران راگیهان کوج روژ هفته مهه و حتی ده نه و مهه 11 اپراسیون آسیمانی لدیجی بارگهن چکدارن رخصتنا داعش پیک هاتنه نافند راگی هاندنه یا پگه دیار کر کو 4 اپراسیون لنزیکی حسک پیک هاتنه کو سه یکینه کرنه آرمانج و 4 بارگه و اتومبیل داعش جناف برینه لتل ابيض جی فروکین یکینه داعش کرنه آرمانج و اتومبیل که جناف برینه هر وحال در دوره کوبانه 6 اپراسیون لدیجی 4 یکینه تکنیکی پیک هاتنه لقامش لو رژیما اسد بالا فرخانه باجر گوهرتی بالا فرخانه کلشگری هر وصا ولگوری آگاهی نهین سیویلین قامشلو کو رژیما بالا فرخانه قامشلو یا ریویان گوهرتی فروکخانه کلشگری و دا زانین کو رژیم فروکین خواه ین و بالا فرخانه بکارتینه دا کو نافچین لباشوری گندواری حسک توباران بکه بے کو آگاهین بهتر ورن ناس کرن لگندوار ادلب فروکین رژیم باجار سراقب به هجمارک موشکن گرماهی توپاران کرن هر وسان و چه گیهان اوریت نیوز را گیهاند که دوی اپراسیون دا تا خکه به تواهی هاتا ویران کرن و دا انجام دا گلک کسین سیویل جیانا خوش دستان و گلک جوان هین دوبن ویران دا مانه لآلیه کیدن لگندوار حمسه هین جیدران را گیهاندن که جبهت النصره ریزک لشکرین رژیم لانیا حسین آب موشکن آرمانش کرن و دا انجام دا هجمارک لشکرین رژیم هاتن کشتن. ده همان دمه دا فروکین رژیم باجار الرستن و طاق الوعر به هجمارک برمیل تقینر توباران کرن و دا انجام و توباران دا گلک زیان مادی لوی دوره چه بون. درباره روشا میدانی لسوری لگندوار درعی ارتش آزاد مزنترین لواء سوریه به ناو لواء 52 دست رژیم رزگار دکه والحلب فروکین رژیم وارن سیویلان توباران دکه در راپورا بيد آگاهیم بهترم تاماشک لروجهلاتی گندوار درعی هین هفرزین راگیهاندن دانا دیار کرن کو کتیبین ارتش آزاد لواء 52 مزنترین لواء سوریه پشتی پفچونن تون به هزن رژیم را کنترل کرن و هات زانین کو هشته لشکرین رژیم ده انجام و اپراسیون ده هاتن کشتن و بهتری 15 لشکرین دن جعالی ارتش آزاد و هاتن دیلگرتن جعالی خو و گروپین انیا باشور ین کو بسر ارتش آزاد و بالا فرخانه اسال یا کو دکود ناور باجار در سوید بموشکن گرماهی تو باران کرن و ده انجام ده هجمارک لشکرین رژیم ده هندری بالا فرخانه ده هاتن کشتن لآلیه کیدن لحلب لتاخ الزهراء شرکی دمی دناور ارتش آزاد و هزن رژیم در رودا و لگوری هنجدرن ارتش آزاد کو هزن و وسایتک لشکری یا رژیم لعنیا الراشدین بموشکن تا و آرمانج کرن و بتواهی هاتا ویران کرن ده همان دمه ده فروکین رژیم تاخن دهرت اواد سکری انصاری و فردوس به برمیل تقینر آرمانج کرن و ده انجام ده 4 کسین سویل که ده ناوان ده جنو زاروک جیانا خوش دستان. لشامل نافچه قلمون ارتش اسلام یا که بسر ارتش آزاد و دست به اپراسیون کلشکری لدیجی چتین رخستنا داعش لوی نافچه کر. هروسا توره سوریا مباشر را گیهاند که ارتش اسلام هزین خواه بشکن گران و پیشکتی آمده کریه دا که نافچه قلمون به تواهی جی چتین داعش رزگار بکن. و تیزانین که نافچه قلمان گندوار شامه به باکور سوریه و گرید ده
و ئەو ناوچەیەکە پری استراتیژیە. لە ئالیەکیدن لە گوندەوارێ حمسێ هەڤرێزێن باژارێ ئەلقسێ ڕاگیهاندن کو پەفچوونên tund di navbera milîşeyên Hizbullah û çeteyên Daişê de qewimîn û hate diyarkirin ku çeteyên Daişê hejmarek navçeyên li derdora bajarê Elqisêr kontrol kirin. Her wisa nivîzgeha Qelemonîya ragîhandinê da zanîn ku bêtirî 15 leşkerê milîşeya Hizbullah di nava van pevçûnan de hatin kuştin. Rêxistineke mirovî amareke nû derbarê hejmara qurbaniyên krîza Sûrî de belav dike ji destpêka şoreşê û tanha û li gorî vê amarê hejmara kuştiyan di 300,000 kes derbas kiriye. Rewangeha Sûriya mafê mirova di daxuyaniyeke de dohnehê hizêranê ragihand. Got di nava hejmara giştiya kesên got di krîza Sûriyê de hatine kuştin. 100,086 kesên sivîl hene. Rewangeh de dezanîn got ji destpêka krîza Sûrî got 15 adara 2011 de û heta niha 230,618 kes hatine kuştin. Di nav wan de 11,493 zarokin û 7,371 jin jî hene. Di nav çekdarên aliyên liberal û İslamî yên mixalefeta Sûriyê de 38,592 kes hatine kuştin. Di nav çekdarên alîgerên rejîma Sûrî de jî 32,533 kuştî hene. Ji Hizbullahê Libnanî 838 kuştî hene. Her wiha ji kesên şîeyên got ji deverên Sûrî hatine 3,093 kes hatine kuştin. Hevdem 3,191 kuştî hene got heta niha nasnamaya wan nehatiye diyarkirin. Rewangeha Sûrî amaja dike jî got çarenivîsa bêhtirî ji 20,000 girtî di zindanên Sûriyê de ne di nav wê amara giştî ya kuştiyan de ye. Çavkaniya navborî baldikşîne ser hebûna 5,000 kesên sivîl û şervanên yên got ji aliyên rêxistina Dewleta Îslamî ya Radîkal Daişê hatine revandin û dibêje got ew nizanin bê çi bi serê wan hatiye. Rewangeha Sûrî eşkere dike got 1500 şervan û çekdarên ji hemû aliyên şer di nav wan de hêzên yepeke jî hene got çarenivîsa wan ne diyar e. Di nav hêz û alîgerên rejîmê de jî 7,000 kes nehatine diyarkirin. Derbarê hejmara birîndarên krîzê de Rewangeha Sûriya mafên mirova de dezanîn got heta niha bêhtirî ji milyonek û 600,000 kesî birîndar bûne. 11 milyon kes jî koçber û darbê derbûne. Li aliyekî din sekreterê giştî ya Netewên Yekbûyî Ban Ki-moon rejîma Esed dixe lîsteya şermê ya şkenceyan û li bajarê Rîhaniyê ya Tirkiyê kongreyeke hêzên dijberiya Sûrî dest pê dike. Di rapora vê de agahiyên bêtir em bi hev re temaşe bikin. Îro li bajarê Rîhaniyê yê li Tirkiye hêzên dijberiya niştimaniya Sûrî kongreyek dibin navê da ku şoreşneyê dizîn li darxistin. Di vê kongreyê de hêzên şoreşê yên ku li Eniyên Bakur, Rojhilat û berava Sûriyê şer dikin amade bûn. Her wisa şandeyek ji nûnera jina Sûrî, Etîlafa Niştimaniya Sûriyê, Hikûmeta Demkî, desteyên leşkerî, akademiyan, rewşenbîran û zaneyaran beşdarî vê kongreyê bibûn. û nîşana vê kongreyê ew e ku çareserkirina siyasî bo krîza Sûriyê gotûbêj bikin. Di mijareke din de endamên encûmena siyasî ya di Etîlafa Sûrî de îro bi hin balyozên dewletên hevalên Sûrî re li Stenbolê civiyan. Di vê civînê de van aliyan mekanîzma operasyona siyasî bo çareserkirina krîza Sûriyê gotûbêj kirin. Her wisa endamên encûmena Etîlafê giringiya avakirina Sûrî bi rengekî demokrasî nîşan kirin û danezanîn ku divê ku hemî alî di pêşeroja Sûriyê de bejdar bin. Li aliyekî din sekreterê giştî yê Netewên Yekbûyî Ban Ki-moon di raporekê de ragihand ku wî hêzên rejîma Sûriyê derbasî lîsta şermê ya işkenceya mafê zarokan kir. Grûpên ku di vê lîstê de ew in hêzên Boko Haram, rêxistina Daişê û hêzên leşkerî yên heştwelatan ji nav wan Sûrî, Yemen, Başûrê Sûdan û Komara Kongo ya Demokrasî. Her wisa di rapora Ban Ki-moon de ya ku bi mafên zarokan têkildar e hata ragihandin ku di sala 2014 de gelek zarok bi sedema cengê hatine kuştin. Li Sûriyê 368 zarok, li Filistîn 557 zarok û ew sêyemîn mezintirîn hejmara piştî welatên Efganistan ku 710 zarok û Iraq 679 zarok.
لی آمده سروک کمالای ای هادره ای چان باران لبر مال خدا و د انجام ایریشک چکداری دا جیانا خوش دستا هاتراگی هندن کو پشتی بویر لکولانا باجر آلوزی درکت و د انجام دا 3 کس دنجی جیانا خوش دستان هاتا دیار کرن باران راستی 4 گولیان هات و بگرانی لگل 4 کس دنجی بریندار بو و پشتر او برن نخوشخانه صلاح الدین الایوبی لی لوی دره دیرا ایتاش باران جیانا خوش دستا پشتی بویر ناس و مروون ایتاش باران لبر آواهی نخوشخانی کمبون هیزن اولکاری لحریم بویر داتبیرین اولاهی استاندن لی آلوزی لباجیر دومینه. لسر و بابت حکومت جواکا کردستان کجکا ایریشین و داویه ین لآمده و دوریندن این باکوری کردستان آویت نستوی آکپه و دیار کرد که آکپه بوان ایریشان لدیجی گل کرد شر راگیهاندیه. ده داخویانی کجکه ده هاتیه گوتن که او ایریش جعالی حکومت آکپه و اجبوست و کراتن و پوشکتنا سرکفتن گل کرد جهل بجارتن هفت حزیران ده هاتنه کرن. ده داخویانی ده هر وها هاتیه دیار کرن که آکپه بوان ایریشان لدیجی گل کرد شر راگیهاندیه. جهل خواه هفسرو که هدف صلاح الدین دمرتاش لسر ایریشین ده این آمده دیار کرد که دوان ایریشان دا 3 اندام هدف هاتنه کشتن و گود دخوازن شرین هندرین درخینن. دمرتاش هر وها رخنه لسر کومار و سرک وزیر ترکی جکر که لهمبر وان بویاران او بیدنگ مانه. دمرتاش لسر ایریشین ده این آمده آخفی و دیار کرد که هنه کس دخوازن به ویاکه کردان بردن هف لی دوه های هر کسی جوه لیستوکا قریج هبه. دمرتاش آنی زمان که همو ایریشین لدیجی هدپه به طیبت تقینین 5 و مهه و ین 2 گریدای هفن و جرایدارین دولت خواست دمک هری کرده او کسین که ایریشین آمده پیک آنینه بین آشکاره کرن و گرتن. تیزانین که دهلو آمده و ده انجام 2 ایریشین چکداری ده 4 کس مربون و 3 کس جی بریندار بون. لگوری آگاهیان حتانها 6 کس به تهمت پیک آنینه وان ایریشان هاتنه گرتن. بله تماشاوان هجا بولتن ما بردوامان لی پشتی ناو برکی. لی عاموده جبر الکتریک ناکوکی دناوبر فروشکارین جناتورن الکتریک و ریوبری خسری چه دبن. دریا حمی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع ویانده ده. اگر تبو خواهد ناس بکشل دورت چه دوه؟ گلالیانی اورینت نیوز باجاره گرکی لگی سعدون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين إيمال كرد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان آزادي الباجار كوباني بولتنا كردي د اورينت نيوز ده يكو بهستيا نوك يكو ديتيا یا پگه بسر باجارک سلوک و دچه و لحسک ولاتی جترسا داعش خوانین خود فروشن.
لا گندوار ادلب و حمصه فروکین رژیم وارن سیویلان توباران دکن و ریخستنا که مروبهی دبیجه کریز سوری تانها 203,000 کس کشتیه. لآمد تقین و پکک گفل ترکیه دخه و دمرتاش دبیجه اردوغان و داود اغلو لبندین شر هندرین چه ببه. دوباره سلاف دوسایا برینا الکتریکه جه دست پیکا شورش سوری و نشتجین عامودی نچار کرن داکو میتور آن جناتورین تایبت لطاخه بکار بینن. لپشتی دمک ریوبریا خسری بریار نهشتیه وان ماتوران بکار بینن که او بویا جیه ناکوکیان دنابرا ریوبریا خسری و خودین وان جناتوران دا و ولاتی بی الکتریک تنها مانه لبا جوان الکردی آگاهی بهترن بابرا تماشا بکن. پشتی قوتکردنا الکتریکی لسر همو باجارین پارێزگاها حەسەکێ وڵاتی نەچار بوون گۆمتۆر ئان مۆلدên تایبەت لە هەر تاغەکێ دەینن و لە باژارێ عامودێژی پشتیدانی ناوان متۆران بدەمەکێ ڕێڤەبەریە خۆسەر بریارە ڕاهشت ناوان متۆران دەرخست ji ber rêveberiye sê motorên bi xurtbûna 4 mega anîne herûha biryar bû cihê nerazîbûnê li cem xwediyên mitoran dibêjin gerek wan ruxset ji destpêkê nedaba me. يعني ما وقتك حرج داني بريك شيء وما اختار مداني ما نب شغلي صالكي وددوا مداني يعني حفت 8 مليون ورقه سر مكلفيه مطورايا باشي واختار ويش هاي قلت من خيوب صالكي ويش هاي مدانه ثاني بريك شيء يعني افكر لي مكش دربين هذا دوا مطور بوني بعمر يعني از تخازم انه تشلوم تعويضك هبه وكان مثلا باجاري خلكي تعويضك كاريساك طبيعي تسريوان وان عودين باعتبار وان افكاري سوان اني سليم ام شو جم كان مسؤولي وان يعني امور جمرج زلال نكرن شاف خودی موتوران دبیجن و بریاره گلک تعدا و زیان مادی گیهاندیه مونشتجیان جبر موتورین ریوبریه نب خردبونا گو کاربه الکتریکی بده توایا باجار عموده وعدك مولدي المحطي دانينه جبي يك جوانا بي عطلاندن طبعا والسر الباجار تبدي بتاري بس وعدا قل حاربه مثلا مولدي حاربه مجبور وقت بيجي بكاري خفرا بد فتره كده جير هاتي حد داندن انه في مولد اخو بيجي وقت بيجي جاهز بك وكهرباء بده دواجي اف مولدي هاتن دانين تعداوينا كهرباء حكومي نامين فرن نامين بلكي خديه محلاتي خديه صناعي هن مثلا بندوي ساعتها كهرباء حكومي بي شخور كاري جيبي بك مال وقت بيجي قال لك تش جوان لازم دفي ساعتها هاني مثلا شخور كهرباء حكومي يعني شغلي خبيت قدين افجي قد بسر ملت وملت تعدل بي الملتي جالیه خود دسته الکتریک دریوبریه ده برسوا و بریاره دان و گوتن امل رحتیان اشتجیان دگرن لگوری سروک دسته رصيد يعني تسعيرة امبيرجي حيصد ورقة برجران سر ملتي ما ملتي عمودية ملتي ما تبعي فقير امكانيات ينا هندكن فهدفي ماج في مشروعي ام في باجاري خو خلاص كن جوا ويد خانه جوي دنج جوا مطور الشعراء حتن بلاكرن هجای گوتنه و همو متورین تایبت ورنه راهشتن جبلی متورین کمپانیا روناک یعنی زیکی ریوبریه و افدبه جهه پرسه لجم خودی متوران تەوی پەیداکردنا دەرفەتێن ئاواکردنا پرۆژەیان لە هەرێمێن کوردی لێخویایە ناکۆکیên di navbera rêveberiya xweser û bazirganên xwedî proje bidawî nabin û nakokiya motorên elektrîkê li bajarê Amûdê mînake. Ciwan li Kurdî Orient News, Amûdê. بله تماشاوان هێژا مێژارە ئەلکتریکێ و پەیدابوونەوەیش دەستپێکە شۆڕەشە سووریڤ لەگەلک دەڤەران وندایە و هاتیە برینی و ji بۆ گرنگیە vê mijarê اما میوان ما فواز جنو فروشکار جناتور الکتریکش باجار عمودی الگلمه برز فواز تو بخیر هاتی و بولتنه گلو ناکوکی چنه دنا براو ریوبری خاصری دا کو ناهیلا ولاتی الکتریک پیدا بکن خود جوازی بینه باشی والله سپید داوید اختاق ندانی يعني ما تقول امور ملت بالمشين يجبو خاطرين ملت بو بديك شي راس تحدث كيف يدا خد قريه بس انا انينا جوان مطورات بين ام بين خدي نقل كي درست جبرت شي بديك شي مطور المزن ايوان بيدانا بالترفي وقتي هاني يعني مطورنا اموري بلد قل كي مشان تقول سري سدي حشتي بينج واعتابين اشتانا يا اف شيك اف مطورات طلبه مطوراجي نكتب انا يا امور بيتر بالضبط يا باس
صدي صد امور بلد دمشقيان بله که فواز لودره تشکی دینج تا بپرسم گلو کی برپرسیاره کی مسئول لودره ریوبری خواستری و کربه جوره پیدا بکه آن ولاتین وکوه ودي ما مستكس كسي مسؤول يعني تشكل دستي مدام شون قال جم بري انا جيمت تقريبا خد قد ما جو ام شون جم قال لك مسؤوله امور جمع الجهات زلال نقر يعني درجم كيد بندستي مدي مشروع خاطي دبي بنفس عندن ام بيت هنا زان هو بله برز فواز چما هفکاری دن برا و ریوبری خواستری دا چنا بده کو ولاتیگش کی سوده ور بگرن و کربه لحر داره پیدا ببه والله تاني برا ما مستوى راسبي وبيئة كهرباء هذا برا قد شبينا بس مش تجربات دربيسية ترسل يعني يدوروا دربيسية قال لك تعدل ماناتية تقنينك تشيبوي حد ساعات الدنوان كهرباء حكومتين نامينة يبقى وقتها كهرباء حكومتين نامينة شو استفادة مش كهرباء ما يعني الكهرباء جي وقع مية بالعكس إيه مثلا أم بيشي موتور حريق لسه موتور سكنيه بينما هذا الموتور انا مظنن قطعي وانتنن يعني اطلق تني بيرشي بهذا المهاكبه بله برز فواز لوی باره ولاتی هین گازن اندکن دبیجن فروشکارن جنراتورن موتورن این وکوا گلکی بهای گراند وان فروشن یعنی افنا دبه صدم کو باره ولاتین هین گران به جبر کو بهابون الکتریک گلکی گران لسر ولاتیان يبقى يعني انا عم بين النقل لك جبرت شيء يعني ام هي في حضاره ستين يعني ست حد $10 باش وقتك او كسايق هي موتور دعطاني وموتوري مالي بو يعني خش نفس خش ذكر ما هي تحضر خش ذكر وجدان جيبي عاد دبو نكاري وتنتهي خطايا يرو مثلا معنا قانون شتير كنجيب خوازي كهرباء تدي جهات طبعا مواعيد ويدي راسا هاوزي خرات قاطعه خذ بيجن رادك بس انا وقتها بدي مثلا موتوري وان كهرباء حكومتي نامين انا بتاع كهرباء حكومتي هبا برا تشبيناي بله بازار عمودی فواز شنو فروشکار جنراتورن الکتریک گلکس پاس بود تبلیبیناوه لسرکانی موسم گنم دست پی کریه دگل کیماسیین برهمان به صدما کیماسیا سماد درمان و بهابونا اوان تویکو بارانا ایسال باشتر بو جسالین بوریوا هر وسا جودکار جی گازنان ج چاندنیه ناوندا ورگرتنه و گنم لسر رژیمه دکرن لبا آزاد واشکانی آگاهی بهترم تماشا بکن ایسال هاوین تب هیویا موسمک باش و برکت نخاسم گلک کماسید پروسه چاندنیه ده سالین داوین ده پیدا دبه دوی موسمه ده باران بگشتی باش بو لپیدفین جودکارا به سماد و درمانان هبو امكانيات تنبو متيخستاني امكانيات تنبو سمات خستي و 4-5 افداي يعني دقينا تشلو بين ام تخوازن يعني مساعدات مرببه سمات ديوان مقدمين وجبوهم خوشكي تيد بشغلهم يعني انا مثلا من شاندي سدس دونم شانديه موادنا كافي سر من ملايين سكنيه وانتاج تنبه ازتد بشكيم يعني موسم زيف والاي لآلية كيدن خوديين دراسان رازين ج آستا برهمين جنم لهرما سريكانيه لغازنا وان جبهابونا پرچين يدك دماكو وان دقهرن يعني زاد انا اريد شنن قلقي باشا بس بالنسبه حصادار يسال حبكي عطالاتي مهنه وبيجي اغراض قلقي بهابونه وهابون شوي مازوت نقلقي بهاي بالنسبه للاغراض اغراض قلقي بهان يعني الدولاب دراسي يروح عقيد دور حيث حزاريه مليون كي دولابك تاني فرق قشاد بهانه ميليا يعني ما تكرين ومدى بتوفرن الا الفيدا شي بدها ارقام شلو قالك جودكار وخديين جنم غازنا دكن جنافندن ورقرتنا جنم لقامشلو بتايبت نافندا حيوانداريه يعني جو الثروه الحيوانيه جو فرمان برين وي وريبندن ريجيم الوي دفري جندليه دكن وهر نفشك تيجو هستن بكيماني 25,000 جودكار لجندليه داتينا جبلي 8 جو هستني وباجن ديتر آزاد وشوكاني اورينت نيوز سريكاني له هرما عفرین بویا دمک دیاردیا گزاندنا ماران بلف بویا و تنها هجمار کس جیانا خوش دست دایا جبر در زیل دیجی جعره لنخوشخانه عفرین پیدا نابن
رونین بیتر لوی سروی مجاره لباش ایلان یوسف ام بهبره تماشا دوی دمی داویه دا روشن خطرین دادان مارود و پشکان ینکو گهشتنا نخشخانه نافرینه پربونه روشک جی مروف دمره هاتا زانین کو زاروکا کپچوک بری هفتایا که جیانا خاج دستا پشتی کومار لچاویوی دادا وجبر کونه درمان کرن با اوایکی پیویست صدما نهابونا درمان لدجی دادانه لتواهی هریم آفرینه جبو ویجی همین خشخانه نافرینه بانگ لریخستن تندرستی کر جبو در فت کرن درمان دادانه یه پیویست بانگا ما جحمو کسی خودی المروفاتی در خوازه در کبه و در کتیه نتنه سازه گریدای تندرستی را اما همو کسی مروفاتی خودی در کبه جبو درمان جحره معرا نام العفرینه معهد بربینا وقتی وانا پرکس تین معهد پیگرتنا تین جمع امنکانن علی کار موارا لانی درمان تنایا لنخشخانه نافرینه ده هفتایا که ده هجمارکی جوی روشن پشوازی دکه لأونا بچار دبینن و تواهی نخاشین ین کمار بوان دادانا و دوگو هیزن نخشخانه هریمن در دوره هریم آفرینه وک عزازه و ترکیه لتا کو نخش دکهینا نخشخانه یان جیانا خاج دستا یان جی جهه پیدادایی تقد کرن لتوليجي درمان بر كيمبي يعني فترة استفتاح مصل هبي بس بيتوليه مصل جامع كيمبي حتى مجيشت المجولة يعني حالك جامع هوت ما نكوني انقاذ كرا يعني رحمتي بي يعني مصل رو مصل نوكوك حاليا بر كيمبي ونبس معرو عقارب وجتنايا داء الكلب جتنايا وكمان بر درمين دو هاي صراحة حتى حالات انتنا خدمات سعفية قادمين حتى امدقين المجولة انه هم مصل بيدني هم مصل تنايا يعني هم بيدني صباح جنکا 85 سالیه ده هفتایا بریده راستی دادانا مار لپیچی دسته وی ده هات ده انجام ده و صدما نهابونا درمانی وی و گوهستن نخشخانه یا سجو یا گریدایی هریم عزازه و جیانی وی هات خلاص کرن لوی داره چین نو دورو ما درمان دورو خست چین بن دوره توک چویر های بیم دسته خوابته حیوانکش نو در کرد دستم دودو قمت أروح مهوتم مستشفى درمان المستشفى تنابي أحاولون دم عزازي العزازي حتى أم قشنا عزازي بي من وارمي العزازي تحليل داج مرتشيكرن قوتن معرا والعزازي دارزيك المخصتن وشاكو ساكني راوستاندنا کمپانیا درمانی کیزکا جبری 4 سالاندا و بلندبونا چاویره و پربونا بارانی بویا صدمه سرکه جل درکتنا مارود و پشکان لهرمی شیلان یوسف اورینت نیوز عفرین جه دورن جور بجور جهری من کردی لسوری ما اف هجمارک چالاکی و کرتنوچه دوی راپوره دجبر آماده کرنا به هفرت هماشه بکن اکادمیا مزوبوتامیا یا زانستین جواکییا باجار قامشلو د کورسا خو یا دویمین د قوناغا دویمین اپسپورتیا دیروک و زانستین جواکی د سپیکر یکیدیا ورشزه یا باجار حسکه د 22 گلان د ببشداربونا 12 تیمان تورنوایا فوتبال یا بناوی تورنوایا شهید جانفی دا بو د سپیکرن بداوی بو بجیشک کردیه بناوی بیکس درویش یکول ولات استوریای جیان دکه مقدارک درمان ودانا توپشک و ماران پشکشی دسته تندرستی یا هرما جزیره کر شارداری یا گل آنافچهیاشی یا گریدای هرما افرینه دست به کامپانیا پاکشکرنا همو کولان نافچه کر و همو گیها و پنجارن عشق را کرن لتربسپی تفگر زمان و پرورده هشت اندامن خو با کنفرانسا گشتی یا کوده د 15 هزاران د بیل درخستن هلبجارد هر وسا تفگر د زانین کو او د 16 هزاران د دست به پرورده کرنا ماموستیان بکه شارداری یا گل یا هرما دیرکه او با الیکاریا کامپانیا روجاوا یا خدمتگزاریه دست به پروژه سراس کرنا کولان باجر کر هر وسا هجمارک اندزیارن باجر جی بشداری و پروژه بون ساندیکای هنرمندین کردستان سوریه فستیوال دویمین یا استرانا کردی لحولی را درخست که او جار به ناو فستیوال پیشمرگه آن پشتگیری پیشمرگه بو و تیدا 12 هنرمندین کرد بشدار کرن او همویان استرانین خواه یه نو ین لسر برخوادان پیشمرگه پیشکش کرد بهتری سالا که اوج دما دست پیکرنا شردنا برا گل کردو چته انداشه دا
پشتگیریاش بۆ هێزن پێشمەرگای ji balçînên cudayên Kurdan ve her berdewam dimîne. Li Hewlêrê jî û bi destpêşxeriya Sendîkaya Hunermendên Kurdistana Sûriyê Festîvala Strana Kurdî ya ji bo piştgiriya pêşmerga hate sazdan. û têda 12 hunermendan bi 12 stranên xwe yên nûh yên li ser hêzên Kurdî beşdarî kirin. Pêşmerge jî dibêjin pêşmergayetî ne tenê biçekaya. Lêbelê hunermend jî û doktor jî û parêzer jî û her yedin jî dikarin pêşmergatiya xwe di karê xwe de bikin ji bo Kurd û Kurdistanê. Yani peşmergeti ne beste çek helgirtiye. Her kesi ku xebat kedi bu velatî xwe niştimanî xwe can fîda be ew peşmergeya. Ne bi tenê li Kurdistana Iraqê yan jî li Kurdistana Sûriyê. Lêbelê li her çarparçeyên Kurdistanê hunermendên Kurd piştgiriya xwe ji bo şervanên milletê xwe didin xuyanî kirin. دما شر هبه وك إيرو مثلا شر داعش سر كردان تهديدك مزنه هنرمنجي وك سياسة مدار كردا وك رشانبير كردا به تهديد دبينن وبستران خوا دنگ خوا تبلي هزا پشمرگا و هزا شورشوانا و شرفانا و يبگا و گيريلا و همه شرفانين إيرو كردستان پاريزن Di dawiya Festîvala Strana Kurdiya duwem de rêxistina niştimaniya xortên Kurd ya bi navê Soz e xelat û diyarî bi ser her 12 hunermendên beşdar de belav kirin. Piştgiriya pêşmergê me û em jî wek soz dixwazin piştgiriya huner û hunermenda bikin ji ber vê yekê me xwest em her sêzde hunermendê xwe xelat bikin. Di her du salên vê dawiyê de piraniya rêxistinên Kurdistana Sûriyê çalakiyên xwe bi tenê li Kurdistana Iraqê dikin. Lew me hin Kurd jî dibêjin dibek û yan jî pêwîst e li ser van rêxistinan ku hejmareke çalakiyan li nava Kurdistana Sûrî jî pêk bînin. حتى درفت شيء ببه ام مستعد الهردر الشيكن بس درفت انا لفري ام مثلا ما نبيج مرقتني شلش كري كردستان يعني ام بجنا خوش قشر طوينن شهيدي كردستان الري سندیکای هنرمندین کردستان سوریه تبی وقت و هجمار کری خستن دن تایبت با کردین سوریه لی پرانیا چالاکی نوان لکردستان عراقینا باشک جوار خستن دبیجن ام نکارن با آزادی لکردستان سوریه کار بکن لی باشک ایدن جی دبیجا جبر کو پرانی اندامی ما لفیدرینا ام کاری خال فیدری دکن و همو جی دبیجن دما کو کار کی نتوی هبا لکیجا دبره با هر ود خدمتا کرد و کردستان دبا شیروان مل ابراهیم اورینت نیوز هولیر به راپور شیروان هم گشتن داویه بولتنا خواه نهاجی دوباره کرنه سرنوچه. یا پگه به سر باجروک سلوک و دچه و لحسکه ولاتی جه ترسا داعش خوانین خود فروش. لگندوار ادلب و حمسه فروکین رژیم وارن سیویلان توپاران دکن و ریخستنه که مروواهی دبیجه کریزا سوری تانها 230,000 سوری کشتیه. لآمد تقین و پکک گفان لترکیه دخه و دمرتاش دبیجه اردوغان و داود اغلو لبندین شر هندرین چه ببن. لورم گشتن داویه بولتنا ایرو دما بخیر.